أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. أيوة ko dalilo ɗe ñanden ko kayfa yakunu l adab ma'ahu sallallahu alayhi wa sallam. An julɗo ko honno duwaɗa wa'irande nelaɗo, joni noon ko honno netoranta nelaɗo, ko honno duwaɗa wa'ande nelaɗo ma on sallallahu alayhi wa sallam. ɓenni yakunu l adabu ma'ahu sallallahu alayhi wa sallama no laatora netanagol nelaɗo on wonandema an julɗo on goo on bi ta'atihi ko ɗoftagol mo kanko nelaɗo waqtifai athari jokka batte teppe makko ɗen iwtira ɓawum nelaɗo wa tarassumi hutahu fi jami'i masaliki dunya wa din piiji ma aduna yankoji ɗin e piiji ma lahara yankoji ɗin ko kanko woni mo ñembinta on kanko nelaɗo, kanko iwtirɗa ɓawo mum. Ko ɗum woni goo on. ɗiɗi on alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubbi makhluqin aw tawqiruhu aw ta'zimuhu ka'inan man kana. Yo taw kadi a ardinta yeeso giggol goɗɗo goo ma teddingol fi goɗɗo ma mawningol fi goɗɗo wonɗo wo wonɗo e yeeso giggol e mawningol ko joganiɗa ko nelaɗo. koyo tawi ɗa yiɗi nelaɗo ɓuri wonɗo wo wonɗo, ɗa teddini fi nelaɗo ɓuri wonɗo wo wonɗo, ɗa mawnini fi nelaɗo ɓuri wonɗo wo wonɗo. Tati on muwalatu man kana yuwali wa mu'adatu man kana yu'adi. Welda e ɓeɓe nelaɗo welduno e mum, ɓe ɓay si a yetta man ko homɓe nelaɗo welduno e mum ko homɓe kanko o yiɗayno an kadi yiɗa ɓen, ɓeɓe o añayno an kadi aña ɓen. warrida bima kana yarda bihi wal khadabu lima kana yahdabu lahu. Weltoroɗa ko weltorayno kon fi mum, tikkara ko tikkirayno kon fi mum. Kala ko andunoɗa nelaɗo no yiɗi yarde an kadi yiɗa yarloɗa, kala ko andunoɗa nelaɗo no aña an kadi aña. Nayi on ijlalu ismihi wa tawqirihi inda zikrihi wassalatu wassalamu alayhi wasti'zamuhu wa taqdiru shama'ilihi wa fadailihi. Mawnina inde makko nayi, sanga kala nanɗa fi nelaɗo no wowle juula e makko inna sallallahu alayhi wa sallam. Mawnina fi inde makko nden, tiiɗina fi makko ɓay ko Allah waɗanimo ɓure ɗen. Joyi on tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri ddini wa dunya wa sha'ani l-ghaybi fi l-hayati dunya wa fi l-akhirah. Gonginamo kala ko o yeeti yimɓe ɓen ka deftere ko addi kon fo, ko humpiti ko yimɓe ɓen fi affaire diina e affaire aduna no yarata, e fi ko yewti ko yimɓe ɓen fi piiji wirniɗi, gonginaɗi fo majji. Gongina piiji fi ko o humpiti kon yimɓe ɓen wondema ɗum ɗo ko ni duwa waɗirde, gonginamo inna way ko gonga nelaɗo. Jeego on ihya'u sunnatihi wa izharu shari'atihi wa iblahu da'watihi wa infazu wasayahu. Wurnita sunna nelaɗo on, feññina sari'a makko on, yottina nelal makko ngal. Honɗum woni ɗum yottinangol mo. O inni ballihu anni walaw aya. Yottina nelan haysi ko aya goto pet wajorɗo yimɓe ɓen. An kadi
wona ko waajiɗa goɗɗo, wona ko yamirɗa ko moƴƴi, haɗuɗa ko boni. jeeɗi on hafdu sawti inda gabrihi, joltina hito ma ngon si a hewti ka gabru makko ka o wattina ɗon kanko nelaɗo. wa fi masjidihi liman akramahu llahu bi ziyarati, si a naati kadi ka juulirde makko nelaɗo wonande omo Allah moƴƴori juuragol gabru nelaɗo on e juulirde makko nen wo joltina hito ma ngon to. wa sharfuhu bil wuqufi ala gabrihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, teddina fi makko si Allah newnanima darike ka gabru makko ka wattinamo. jeetati on hubbu salihin wa muwalatuhum bi hubbihi wa bughdul fasiqin wa muadatuhum bi bughdihi, yiɗa waliyaɓe Allah ɓen sabuna nelaɗo hari no yiɗi ɓe, aña fasiqiɓe ɓen sabu nelaɗo hari no añi ɓe. hadihi hiya ba'du mazahiri l adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, ko ɗum ɗo woni yoga e piiji no goɗɗo duwa netoranade nelaɗo julɗo. fal muslimu yajtahidu da'iman fi adaiha kamila wal muhafazati alayha tammata, julɗo on ko yo wakkilo o totta ɗiɗo, o timmina ɗi, o reeno kadi. idh kamaluhu mawqufun alayha wa sa'adatuhu manutatun biha, sabuna kanko julɗo on timmugol makko ngol no yowdiri e ɗi piiji ɗo ɗe e maleɓe makko on. wal mas'ulu llahu azza wa jalla an yuwaffiqana litta'addubi ma'a nabiyyina wa an yaj'alana min atba'ihi wa ansarihi wa shi'atihi wa an yarzuqana ta'atahu wa an la yahrimana min shafa'atihi, allahumma amin. woyɗen tori Allah yo Allah wallu en netano ɗen nelaɗo, o waɗa en wallayɓe diina nelaɗo on, o waɗa en jokkuɓe nelaɗo, wonɓe e hoore laawol nelaɗo, o asika en ɗoftagol mo, hara o ɗawali en kadi tefore nelaɗo o ñande dargal, o waɗa nelaɗo tefana en, allahumma amin. al adab ma an nafs, joni noon en hewti joni ko honno kadi netoran ne'irta wonki makin an tigi tagaɗo. goɗɗo fuu goɗɗo imo duwa ne'ude hoore makko, ko ɗum ɗon ɓenni ɗo ɗen ko wonɗen joni yewtude en lanni fi ko honno netorantoɗa nelaɗo. joni ko honno ne'irta hoore ma fil adab ma an nafs. yu'minu al-muslim bi anna sa'adatahu fi kilta hayatayhi al-ula wa thaniya mawqufatun ala mada ta'dibi nafsihi wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathiriha. julɗo on malegol makko ngol o wona malaɗo, aduna o gurdanji makko ɗin ɗiɗi kala gurdan aranan ɗan ka aduna ɗo e ɗiɗaɓan ɗi gurdan ɗimman ɗaw mo wuroyta ɗan ka lahara, ɗum ɗo ɗi ɗum kala fiyo male ka aduna o male ka lahara, ɗum ɗo fo no yowodiri e no o ne'irta noon wonki makko kin, o laɓɓina wonki makko kin, o moƴƴinaki, o lootaki. kama anna shaqa'aha manutum bi fasadiha wa tadisiyatiha wa khubsiha, wal woniri noon kadi malkisede makko on, o malkise o tampa aduna, o malkise o tampa lahara, ɗum ɗon kadi no yowdiri e bonnugol wonki makko kin, tuunina wonki makko kin. en aray noon seedeji ɗin fo Allah no holli ka Qur'an, wondema si a moƴƴini hoorema, a ne'i hoorema, ko ɗum ɗo woodama aduna e laaɓa. si a tuunini hoorema kadi, tuuningol hoore mum ko ɗum ko waɗugol ko boni. al adillatul atiya joni hino dalilji ɗin ɗo wondema goɗɗo no duwa wattande hakkille e hoore makko ko waɗata ko. qawluhu ta'ala, Allah dali qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, suratu shams. o inni kanko Allah qad aflaha gomɗi mali man zakkaha, on laɓɓinirɗo wonki mumkin waɗugol ko moƴƴi, wa qad khaba gomɗi perdi man dassaha, on tuuninirɗo wonki mum waɗugol ko boni.
anana ɗo ɗe ni ɓe noyna ɓenna inde makko nden no laaɓi. Si ɓe cekkimo social noon inde makko nden no laaɓi ko non ɗum firi inde ma nden no laaɓi ko a bonnaɗi ɓe andi ko a yoɓowo ñamande. Donc si crédit ɓenna crédit ma on no laaɓi, ça veut dire a ñawloto yoɓa. On say sa inni kadi a ñawlade ɓe ñawlete. Kono si ɓe inni crédit makko on laaɓa ɗum ko firi a yoɓata ñamande. Awa ko non tagaɗo kadi ko ɗum Allah yini ka ɓura o inni kala laɓɓinirɗo wonki mum dewal o mali ɓay ko landimo o waɗanayi mo say. O inni kadi kala tuninirɗo wonki mum geddi o naji o malkisama par ce que ko landimo kadi o waɗantama ko goto. Wa qawluhu e ka Allah tari ɗum inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi lkhiyat. Jawma dali inna alladhina no ɓen kadhabu fennuɓe bi ayatina ayeje amen ɗen wastakbaru ɓe mawnintini anha gay jokkugol ko ayeje ɗen ko wi kon la tufattahu lahum ɓe udditanoytake abwabu samai dambude asama on wala yadkhuluna aljannata ɓe natata aljanna hatta yalija aljamalu ha ngeloba natira fi sammil khiyati e nder wuddere meselal. Wa kadhalika ko waluni najzi men yoɓirta almujrimina ɓen jumurimɓe bonki. Lahum no wodani ɓe min jahannama ka yiite jahannama mihadum daɗɗudi wa min fawqihim no sengo dow maɓɓe khawashin kippodi. Wa kadhalika najzi zalimin ko waluni men yoɓirta toñayɓe ɓe. Walladina ɓeya noon amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi la nukallifu men fawata nafsan wonki wo wonki illa wus'aha si wona birutaga makki o. Ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo ashabul jannati ɓe woni yimɓe aljanna on hum kamɓe fiha nder ton khalidun ko luttoɓe. Sa waɗi ko boni a tunini hoorema a dandi hoorema natugol aljanna a fawi hoorema natugol iti. Sa waɗi ko moƴƴi a laɓɓini hoorema hare a waɗi fi hoorema natugol aljanna. Wa qawluhu e kaladani ɗon kadi ɗum ɗo fof ko ayeje seedintinayɗe wondema mo waɗi ko moƴƴi ko o laɓɓini hoore makko, mo ne'aali hoore mum ko o accitirini hoore makko o waɗi ko woni o ko woni o kanko malkisi hoore makko. Joma dali wal asri mi wondiri jamanu ngun ɗum ko saayi on Allah woni wondirde. Innal insana no neɗɗanke la fi khusrin ko e nder perdi o woni. Illa alladhina si wona ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli farilla ɓe dewti naafila ɗum woni ɓe waɗi ko moƴƴi. Watawasaw ɓe yamodiri bil haqqi wowlugol goonga watawasaw ɓe yamodiri bis sabri muñal. Oɗo ngol corte wonɗo kadi holli wondema tagaɓe ɓen fof koye perdi woni sino ɓe wonɓe wadde ko moƴƴi wowla goonga. Wa qawlu rasuli sallallahu alayhi wa sallam e ko nelaɗo mako no kon kadi ñande goo ma kadi sahabaɓe makko ɓen kullukum yadkhulul jannata illa man aba. O inni on fof bon on naatay aljanna sina on saliɗo. ɓenni gaɗu ɓenni won mani ya aba ya rasulallah ko mo saloto natugol aljanna nelaɗo. Gala nelaɗo maki man ata'ani dakhala aljanna kala ɗoftiɗo lan o waɗi ko mi wi'i ko o naatay aljanna wa man asani kala yedduɗo lan fagade aba haray on ɗon salike naatugol aljanna ko kanko sali. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam nokkugo kadi nelaɗo maki kullu nnasi yahdu yimɓe ɓen fof si weeti bimbi mo kala daway yalta kono ko dawa ko ngaray no certifie mum fa ba'i'un nafsahu no ton yeeyowo wonki munki fa mu'tibuha no ton kadi rinɗinayɗo wonki mum gay natugol yiite aw mubi'uha ma no ton kadi halkayɗo wonki munki fof no woodi. Si yaltama bimbi si e goɗɗo yalti bimbi yahi ɗaɓɓirgol no dagori oya yalti bimbi yahi wujjoygol ayi
oɗa yaw ƴettugol wonki mumkin naada e probléme par ce que ko neɓuɗa wujjude ñande goo ɓe nangete oɗa yehi kañum kadi dandugol wonki mumkin o yahi o décide o ɗaɓɓiray no laaɓiri donc on o yaa o ɗaɓɓa warta o décide ɗo ɗamiɗo yaade wujjugol min kadi ɓay si weetide mbimi mo kala yaltida e woni annu e mum o ɓe nanga mo ñande goo ɓe wenga pineji e makko sikoye leyɗele ɗo ɓe sunnamo ma ɗum o yaa kaso awa ko noon kama yuminu lmuslim bi annama tathuru alayhi nafsu wa tazku huwa hasanatu liman wal amalu salih julɗo noon fuu no andi no hooli no gomɗini wonnema ko on ɗum laɓɓinta wonki lootake yaaki laaɓa ko moƴƴere iman ko gomɗingol no moƴƴiri golla golle moƴƴe kono ɗon tun laɓɓinta wonki ko si a gomɗini a hoolike allah e nelaaɗo a golli ko moƴƴi an on a laɓɓinni hoorema wa anna ma tatadassa bihi wa tahbusu wa tafsuru huwa sayyi'atul kufri wal maasi ko ɗum tuuninta wonki ko yeddugol allah waɗa geddi waɗa piiji bonni a tuuni qala taala ko waɗi si allah daali suratu hud wa aqimi salata tarafayi nahari wa zulafan min allayli inna alhasanati yudhibna sayyi'at o inni wa aqimi salata ñinnu julde nden wakutuji ma ɗin joyi tarafayi nahari seraji ɗiɗi ñalorma on wa zulafan min allayli e ka tumbo jemma o aya ɗo ɗe ramzum ila salawatil hams ko joopiɗo waɓutuji ɗin jowi kala par ce que waɓutuji ɗin jowi ɗiya ɗiɗi ko telen jemma juulirte putro e geeƴe ko ɗum ni zulafan min allayli tarafayi nahari seraji ñalorma on ko subaka e fana e alansara maintenant fana noon no hakkude subaka e alansara woni seraji ñalorma on ko subaka e alansara woni seraji ɗin ɗiɗi joni noon fanano nder ɗon woni tati wa zulafan min allayli e ka tumbo jemma ɗum ko futuro e geeƴe woni joyi donc o aya ɗo ko waɓutuji ma ɗin joyi ko allah enni juulu waɓutuji ma ɗin joyi fi hon ɗum innal hasanati yudhibna sayyi'at golle ma moƴƴe ɗen ko ɗen montante golleji ma bonɗi ɗin ko ɗum ɗum firi sa juuli subaka gila subaka ha fana on intervalle tan wonɗo hakkude ɗon kala bakkatuji tosoki ko waɗuɗa ɗon allah yafotoma sa juuli kadi fana ɗon e alansara kala bakkatuji tosoki ko waɗɗa ɗon allah yafoto sa juuli alansara ɗon e a julde futuro kala bakkatuji tosoki ko waɗɗa ɗon o yafotoma sa juuli kadi futuro ɗon e geeƴe ko non ko ɗon ni sa woni juulowo waɓutuji ma ɗin joyi haray bakkatuji tosoki ɗin sa waɗali jani ɗin alkaba'ir mawɗi ɗin waccande kam kadi tosokoye koye ɗum ɗo kadi holli jaka ko golle maɗen laɓɓinta wonkimakin par ce que ɗo ko sabu juulugol ma ngol waɓutuji ɗin joyi o montirande bakkatuji to soki ɗin sa wuɗitike jari ɗin wa gawluhu e kawdari ɗon bal siko woni rana korni ala gulubihim ka ɗo ɓerɗe maɓɓe ma kanu konko ɓe ɗatno yaksibuna eɓe faggito oyni ɓerɗe maɓɓe ɗen korni kon woni kori ko tuundi korninta goɗɗum joni noon wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki firgol o aya ɗo innal mu'mina idha adnaba zanban kana nuktatan sauda fi qalbihi adenjo gomɗinɗo allah nde waɗi bakkatum gotum wo bonnere mum ko toɓɓum ɓalewum woni toɓɓagol ka ɓernde makko toɓɓum ɓalewum so waɗi ko boni fa in taba wa naza'a wastataba su'ila qalbuhu mais si o tuubi o yiltitike o ninsiti o inni o jeejiti allah o acciti waɗugol ɗum gonko waɗɗo ɓernde makko nde loote kun toɓɓum ɓalewum ɗon itte wa in zadat hatta tohlika qalbuhu mais si o ɓeyditi waɗugol ko boni ko hara o tuubata o waɗa kun ɗo bone mum o feƴƴa kun noon o waɗa kun ɗa o feƴƴa kun noon o waɗa kun ɗa o waɗina noon ɓernde makko nden haray joni kori on aray joni fermande few nde pawla kiro fadhalika ranu llazi qala lahu kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun wo ko ɗum woni on kori mo woni allah mo woni wolde fimum e o aya ɗo ɗen ko nde waɗɗa ko boni o toɓɓum ɓale o waɗe ka ɓernde ma waɗa kadi goɗɗum ngo o waɗa ɗum ɓale ha ɓernde nde lanna ɓawlude
ko ɗum woni on kori wa gawluhu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maɓe kadi fayin ɗum ɗo no hollude kadi jaka ko golle moƴƴe ɗen laɓɓinta wonki maki, ko golle bonɗe ɗen tuuninta wonki maki. Ko boni kon ko tuundi, ko moƴƴi kon koko laaɓi. Joni noon nokkugo nelaɗo maki ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. O hadis ɗo ko piiji tati, ko woni kon hakkunde ma e Allah, e ko woni kon hakkunde ma e hoore ma, e ko woni kon hakkunde ma e yimɓe ɓe. Lanni ko ɗiɗo tati woodi ka annaɗo si goɗɗo muri ko hakkunde ma e Allah o, e hakkunde ma e hoore ma, e hakkunde ma e yimɓe ɓe. Joni noon nelaɗon o hadis ɗo mo mofti piiji ɗin fof, nelaɗo no yetarema ko honno régulirta hakkunde ma e Allah on, e ko honno régulirta hakkunde ma e hoore ma, e ko honno régulirta hakkunde ma e yimɓe ɓen. Hara lanni o inni ittaqillaha haysu ma kunta, hulu Allah nokku kala ka wonɗa, kon ɗon Allah faalirama. Kala ka wonɗa andu imo sutima, hulama go, kon ɗo woni hakkunde ma e Allah. An e hoore ma kadi on woni hakkunde ma e hoore ma. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, sa waɗi ko boni jokkintin ɗon kisan ko moƴƴi, waɗa kadi ko moƴƴi ko montane ko boni ko. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, wondira e yimɓe ɓe jikku laɓaɗo. Ɓe landino goɗɗo go gambe ɓe ni ko woni jikku laɓaɗo, régima konguɗi ɗiɗi pet raɓɓindinanami yetimen ko woni jikku moƴƴo. O inni ko kafful adha wa tarkul khadam, ko woni jikku moƴƴo ko raɓɓiɗi kon, ko yo a jogi to lorra ko iwrata kon hella ma yaa e yimɓe ɓen, hara a lorrata goɗɗo, a tampinta goɗɗo, ɗum woni goo. Hara kadi si a monike a ɓenna e mone on. Min ajli hadha yaishu lmuslim amilan da'iman ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tathiriha. Ko sabu ɗum ɗo waɗi julɗo no duwa gollugol, sondo wo sondo o ne'a hoore makko, o laɓɓina hoore makko. Idhiya awla man yu'addab, par ce que ala ko ɓuri hanude ne'ede wa wonki ala ko ɓuri hanude ne'ede elte wa wonki, doit accitirede ni. Fa ya'khudha bil adabi al muzakkiyati laha wal mutakhirati li adraniha. Ko honno non goɗɗo ne'irta wonki munki, ko neediji laɓɓinayɗi ɗin wonki kin itta tundede ɗen e makki. Ko ɗum kala ko annduɗa laɓɓiɗay wonki kin ko ɗum duwaɗa nangindeki. Kama yujannibuha kullama yudassiha, ko kala ko annduɗa kadi tuninayki woɗɗitoɗa. Eɗen ɗo fof eɗen anndi arana ɓenna ɗo sa heɓi kaydi ɓenna yi awa reenu kaydi ma ndi tani sa tuninidi tum moƴƴa. Ɓay se kala ka yawɗa fi goɗɗum si ɓe tappi tum ɓe tawi no iɗa mari bad record, ko noni bad record, ɗa mari jikku kanuɗo, ko a bonnayɗo saria, ko a ñawlotoɗo mo yoɓata, ko a waɗowo crime ji. Donc hay siɗa mari kadi ara privilège ji puynoɗo kadi ɗo ɓe nangon a heɓata. Ko noon kadi Allah kadi ko noon. Si record ma on boni puttere a heɗirtama, siɗa faala heɓde piiji gon toon ko be yaha tawa ɓe record mum bonani ko ɓen waɗante ɗin ɗon. Ɓayɗo ɗen si tawi an crédit ma on ko a ñawloto a yoɓata, ɓe bonni crédit ma on. Si a faalama ɗo goɗɗum ko ñawlete ko be yaada e musidɗo ma yoɓowo ñamande, on ɗon ɓay crédit makko on bonali, on ɗon sifani kartal mum ngal ɓe ñawla on ɗon, ɓay an a yoɓata. Awa ko noon kadi Allah kadi kala ko faalirɗamo sa giriya inde ma nden boni toon, a tuniniride kolleji bonɗi. Hande kadi hay si a heɓay goɗɗum ko ɓeɓe inde mum nden bonali, si a heɗi ko gotum no e wanduɗo ka leydi ɗo, si a giriya inde ma nden boni ɗo, hande kadi a heɓata ɗo privilège ji buyno ɗo ara luttanima musidɓe ma ɓeɓe inde mum laaɓi, ko ɓen ɗon wallirte ɗin ɗon. Innugol ñawlanola hunde kari waɗanno par ce que an inde ma nden bonani, ɓayan ko a yoɓo ñamade ma ko a fewɗo. Yes, ko ɗum ɗon ko gotum. Si a feewi wona innugol affaire aduna ma la, c'est à dire peewal ngal moƴƴugol ngol, ko karuna ɗo fuɗɗotoɗa yiide. Bonugol ngol kadi ko karuna ɗo fuɗɗotoɗa yiide tallal lakke o. Donc ɗum woni
woɗɗintina wonki makin kala ko tuninta wa yufsiduha min sayyi il mutagadat wa fasidi al aqwal wal af'al e kala ko amɗa bonnayki wano findeji bonɗi ɗin e konguɗi bonɗi e golleji bonɗi woɗɗitoɗa yujahiduha leyla wa nara piirida e wonki makin jemma e ñalorma siki puusima wujju saloɗa ki puusima waɗu zina saloɗa kala ko ki puusuma par ce que Allah daali inna nafsa la amaratum bi su'i o indi wonki ko heewuki yamirgol jommu waɗugol ko boni wonki si a accitiriki ni ko ki defete kon an jommakki antigi a enday non jaka wonki no do ane eɗe donc si ki puusima waɗugol ko boni saloɗa haɗi ɗo wa yuhasibuha fi kulli saatin hasba wonki makin e kala sa'i yamiluha ala fi'li alkhairat forsaki waɗugol ko moƴƴi kon wa yadfawa ila ta'a daf'an ƴetta hoore ma duñaki faade ɗoftagol e dewal Allah ngal duñande sattunde hay si tawi ki faalaki kama yusrifuha ani sharri wal fasadi sarfa ko wanno noon kadi sikki wubbani ko boni kon pooɗitaki woncitaki ittaki hellaka bonki ki woniri toon wa yarudduha anhuma radda yiltitaki few inna ko bonki kinka a yarata to wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha litatuhura wa tazkuwa al khutuwati taliya joni noon si a faalama moƴƴingol wonki makin a faalama ne'ugol ki eltaki laɓɓinaki e hino ɗo no gerdeteno e hino ɗo toɓɓe ɗen toɓɓere aranere nden fiya heɓɓito hoorema moƴƴina hoorema prépara hoorema fi natugol aljanna prépara hoorema kadi fi fowtagol ka aduna ɗo hara a heɓata probléme ji ko onno taw fuɗɗortoɗa toɓɓere aranere nden a tawbatu ko tuubugol taw accita boneji ɗin a wala goo on taw ko ya tuubu ko non woni tuubugol wal muradu minha at-takhalli an sa'iri dhunubi wal ma'asi wan nadabu ala kulli dhanbin salifi wal azmu ala adami al-awdati ila dhanbi fi muqbil al-umur ko woni tuubugol ko oragol dendangal junubaji ɗin e geddi ɗin nin sakati ko feƴƴuno kon deesida kadi ka ɓernde mum tanke no wuuri fillitotako junubaji ɗin ko piiji tati woni tuubugol piyum aranum kum ko ya ninsu taw inna Allah mi ninsi o yiya ka ɓernde ma a ninsi ɗiɗi on ko wonnoɗa wadde ko boni kon accita tati on deesida kadi a fillitotako ko ɗoni tuubugol awa sa faalama moƴƴingol hoorema ko ɗum ɗo taw fuɗɗortoɗa a tawbatu tuubugol fiyon ɗum li qawlihi taala par ce que Allah no daali ka Qur'an ya ayyuhalladina konon yo ɓen amanu gomɗinɓe tuubu tuube ruttoɗon ilallahi faade ka Allah tawbatan tuububuye nasuhan laaɓuɗo assa no tijja rabbukum joomimo an yukaffira ankum nde o montanta on sayyi'atikum boneji mon ɗin wa yudkhilakum o naada on jannatin aljannaji tajri harano ila min tahtiha e ley majji al anharu jambi go ɗum ko suratu tahrim suratu nur kadi Allah daali fi tuubugol ngol wa tuubu tuube ruttoɗon ilallahi faade ka Allah jami'an on dendangal ayyuhal mu'minuna onon yo gomɗinɓe fi on ɗum tuuban ton la'allakum tuflihun fi yo on male c'est tout la'allakum fi onon tuflihuna yo on male kon tuubante wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki kadi ya ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe tuubu tuube ruttoɗon ilallahi faade ka Allah fa inni no min
nelaɗo mon on atubu ilallahi miɗo tuuba mi rutto e allah fil yawmi e nder ñallal gotal 100 marrati laabi temeɗere. nelaɗo chaque jour ñande o tuubana e allah laabi temeɗere. ɗum noon kanko iwrino ka allah ton wahayu sayna jibril tippinino e makko inna fatahna laka fatahan mubina liyahfira laka llahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhara. allah yettikemo e qur'an e aya o wenni mi accanima ko feƴƴi kon e ko arata kon fuu mi yaafikema ko adi e ko sakkiti fof bakkatuji maɗi mi accanima e hoore ɗum fof ñande o tuubana e allah laabi temeɗere. o heɓile o information ɗo iwruɗo kaala. wa qawluhu kadi nelaɗo maaki man taaba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taaba allahu alayhi. kala ko waɗuɗa harana shirkangol allah joƴƴingol sanamuru rewan o inni kala tuubuɗo ko adi nange ngen fuɗirde ka hirnange allah jaɓana e mutubuɓe par ce que ñande goo weeto e haraka ka hirnange ka nange ngen mutirta ɗon ko tonge fuɗirta. si ɗum ɗon waɗi hande kadi tuubuɗo o ƴettetake kala habbiɗo ha nange ngen fuɗiri ka hirnange ka nge mutirta ɗon hara e bafal ngal on mbama. mais tanke nange ngen fuɗirade ka hirnange bafal ngal no udditi kala ko waɗɗa a tuubana e allah o jaɓa. donc ko adortoɗa kon taw ko ya tuubu. wa qawluhu e ka allah nelaɗo maki ɗon inna allaha azza wa jalla yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'u nahar wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musi'u llayl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. oɗo hadis kadi nelaɗo maki jemma be jemma allah fonta e jungo makko ngon fi yo bonnunoɓe ɓen ñalorma tuubu ka jemma ɗon ñalorma kala ñalorma o fonta jungo makko ngon fi yo bonnunoɓe ɓen jemma tuugo o waɗay ɗum ɗo ha ñande nange ngen fuɗiri ka hirnange. e hadis go kadi nelaɗo maki lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi lmumin min rajulin fi ardin dawiya muhlika ma'ahu rahilatuhu alayha ta'amuhu wa sharabuhu fanama fastayqaza wa qad zahaba fatalabaha hatta adrakahu al-atash ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على سائله ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. ala wawuɗo expliquangol yimɓe ɓen hara ko waɗugol exemple ɓuri nelaɗo. nelaɗo maki siɗa faala andude ko honno allah weltorante si a tuubi kala wonɗo bonnude so desidi o nisiti o ni wacciti ponki o tuubi wo ko honno allah weltorante woya exemple on goɗɗo ƴetta puccu makko ngu o yaaka désert ka sahara haray mo jogii ñaamete makko on e ko yarata kon ka hoore puccu makko ɗon ko yooɓi kon o yaha ka tumbo sahara ka tumbo wula o tippo ka puccu makko o inna yo waaloɗano ɗon o waaloɗano fowto hara mo humi puccu ngun takko makko ɗon o waaloɗano o finoya ka tumbo sahara kanko tum wula tuluɗu o fina o tawa puccu makko ngu yehi yaadi e ko ñamata ko e ko yarata ko o immo o jinda ka sahara ton o ɗaɓɓita puccu ngu ha o yiyatano joni o désespéri o taƴike o décida imo yiltitade ka o waalino ɗon o waalo ɗon ha ka o maayi o rotti e wotere o arta o waalo mo waɗi ganduye makko imo waalade ɗo ha ka o maayi o joni par ce que o mara ko o yara o mara ko o ñaama ko kanko toni on wulaɗo o waalo o ɗano o tun o fina o tawa puccu ngun no dari takko makko ɗo ñaamete on wo jaram on wo fuu no yoore wo konko on ɗon weltorta ngun ɗon puccu allah no weltora tuubuɗo ɓuri ɗum
tati on kadi wama ruwiya min anna almalaika hanna'at adama bitawbatihi lamma taba Allahu alayhi fillama ɓay baba adama tubani Allah fi ko bonni kon ko ɓe ñaami kon leggal nga ɓay o tuubi malaikaɓe ɓen fof félicite non ɓe waɗi mo congratulation ɓe weltanimo ɓe di non par ce que ɓe andi Allah weltanike mo fi ko tuubi ko joni ko nden toɓɓere ɗo fuɗɗorɗen no lutti kadi toɓɓe seeɗa ɗe aroyten si Allah jaɓi ka darsu men o aroyowo aray ko ɗen ɗon kadi toɓɓe aroyten e fimum joni ko ɗo wonten darade inchallahu ta'ala haray ka darsu feƴƴunoɗo fi affaire hajju on en holluno ɗo numéro ji ɗiɗi ɗi noddoton kala faalaɗo hajjoygol ko visa hajju na visa touriste ɗum ɗo no laaɓi koyno probléme Modi Amadou Diallo aray numéro makko ko ɗon mi faljuno haray numéro Amadou Diallo on ko on ɗon tum mi faljuno joni miɗo rectifiude Amadou Diallo haray o mo noddoton mo junna on détail ji ɗin fop fi affaire hajju on woni ko Guinée iwroton woni ko Sierra Leone iwroto woni si ko Afrique iwrata woni ko Amérique ɗo kadi iwrata woni kadi ko green card jogiɗa ma ko citizenship fo mum o détaillante o laɓɓinane poste ko falɗa andude kon joni numéro makko on kanko Amadou Diallo ko 646 258 9665 646 258 96 65 على إدارة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الركون إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن السؤال إلا منك ومن الاستئانة إلا بك أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.